Amahoro y'Imana abane namwe mwe mudahwema kumva ibiganiro bya Urumuri TV 250 nje wumva ni kwa Dizboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, bakatiwe n'inkiko dore ko mu minsi ishize twumvise inkuru y'akababaro igiye itandukanye cyangwa se inkuru ikomeye itaryoheye amatwi muri rusange, dore ko Abanyarwanda mwese mwatunguwe no kumva iyi nkuru mbi mu matwi yanyu. Reka mbasomere iyi nkuru yose igiye itandukanye, dore ko umutwe w'amagambo witwa bakatiwe burundu n'inkiko zo mu Rwanda zigiye zitandukanye. Mu binyamakuru harimo kugenda hacaramo amagambo akomeye cyane, dore ko mu karere ka Rwamagana haje kuba haberayo amahano. Inkuru irambuye ubwicanyi bwo mu ngo bwahungabanyije i Rwamagana district mu karere, ubwo murumva ko ari mu karere ka Rwamagana haho haje kubera ibintu bidasanzwe. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hakomeje kuvugwa inkuru zibabaje z'ubwicanyi bwabereye mu ngo, aho abagabo n'abagore bamwe bishe abo bashakanye, ibintu byateye impungenge abaturage benshi. Ibyabaye ku mugabo wishe umugore n'umwana we byateye abantu muri rusange agahinda gakomeje n'ubwoba muri rusange. Murumva ko ari iterabwoba ryabereye muri ako karere ka Rwamagana. Amakuru avuga ko umugabo wo muri aka karere yakoze icyaha gikomeye cyo kwica umugore we ndetse n'umwana wabo. Ibi byabaye nyuma y'amakimbirane akomeye yo mu rugo. Bivuga ko yari amaze igihe kinini bahora mu ntonganya zidasanzwe. Abaturanyi bavuga ko uwo muryango wari usanzwe urimo ibibazo n'intonganya. Uwo mugabo akekwaho kuba yarakoze iki cyaha mu ijoro nyuma y'impaka zikomeye. Nyuma y'icyo gikorwa inzego z'umutekano zahise zimuta muri yombi. Ibyabaye ku mugore wishe umugabo we na kandi gahumamunwa cyangwa se biri ku rundi rwego ruhambaye. Ibaze umugore ari kwica umugabo. Mu kindi gikorwa cyabereye muri aka karere ka Rwamagana, umugore nawe akurikiranyweho kwica umugabo we. Amakuru atangwa n'abaturage agaragaza ko hari hashize igihe hari amakimbirane n'ubushamirane mu rugo rwabo. Byavuzwe ko intonganya zaje gukomera cyane bikarangira afashe icyemezo kibi cyo kwambura ubuzima uwo bashakanye. Ibyemezo byafashwe n'inkiko zirimo RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturage muri rusange, dore ko aba bombi bose baje kuburanishwa imbere y'abaturage. Amakuru akomeje kuvugwa nubwo hari ibitaragaragazwa mu buryo burambuye ku mugaragaro, ni uko abantu bombi bagejejwe imbere y'ubutabera. Ibyaha bakoze bifatwa nk'ubwicanyi bukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu isi muri rusange. Ndabizi ko nta muntu wabwira iyi nkuru akakubwira ko iyi nkuru ari nziza cyane. Buri umwe wese ahita akubwira ko ubu ari ubwicanyi bukomeye cyane. Hari amakuru avuga ko bashobora kuba barakatiwe igifungo cya burundu bitewe n'uburemere bw'ibyaha bakoze. Gusa ni byiza kumenya ko amakuru arambuye ku byemezo by'inkiko atangazwa n'inzego zibishinzwe nk'urukiko RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Icyo ubuyobozi n'abaturage bavuga, ubuyobozi bwibukije abaturage ko amakimbirane yo mu ngo agomba gukemurwa mu mahoro.
kuri buri wese agomba kwihutira gutanga amakuru igihe abonye urugomo mu muryango. Gukoresha inzego z'ubuyobozi n'ubunzi ari ingenzi. Abaturage bo bavuga ko ibi bikorwa biteye ubwoba. Hakenewe ubukangurambaga bwinshi ku bijyanye n'imibanire myiza mu ngo. Izi nkuru zigaragaza ko amakimbirane adakemuwe ashobora kuvamo ibyaha bikomeye cyane. Kwihangana no gushaka ubufasha ari ingenzi. Ubuzima bw'umuntu ari ntagereranywa kandi bugomba kurindwa na buri umwe wese. Umwanzuro uko wabivuga muri video, abaturage bo mu karere ka Rwamagana bakomeje gusaba ko hafatirwa ingamba zikomeye zo kurwanya ihohoterwa ryo mu ngo mu gihe izi nkuru zibabaje zikomeje kwiyongera. Ese wowe ubibona ute? Tanga igitekerezo cyawe hano muri komenti, ubundi ho dukomezanye n'izindi nkuru. Nje wumva nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Mudukande subscribe, mudukande na like, mwibuke gusharinga kino kiganiro abantu 10 nabo baze kumenya aya mahano yabereye mu karere ka Rwamagana. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana.